Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi Yacu Updates. Ni amakuru agezweho muri kano kanya, turi tariki 2 z'ukwezi kwa munani 2025. Rero tutabatindiye tubafitiye amakuru agiye atandukanye, ariko mbere na mbere reka tubabwire ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma ibirego bya Vital Kamerhe. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Iyindi nkuru ni inkuru y'akababaro, niba muzi Protais Mitali wigeze kuba minisitiri mu Rwanda yitabye Imana. Ese yaba yazize iki? Byagenze gute? Ese yari muntu ki? Kubera iki bivugwa ko yashakishwaga na Interpol cyangwa se ni polisi mpuzamahanga, kuki yahigwaga nayo? Turaje tubigaruke gatanu kuri gatanu, wowe ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri aya makuru. Duhereye n'ubundi kuri iyi nkuru ivuga ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatangaje ko yamaganye yivuye inyuma ibirego bidafite ishingiro perezida w'inteko ishinga amategeko ya RDC Vital Kamerhe yashyize ku Rwanda ubwo yari i Geneve mu Busuwisi tariki 30 Nyakanga, ubwo Kamerhe yari mu nama ya gatandatu ihuza ba perezida b'inteko zishinga amategeko ku isi. Yikomye u Rwanda agaragaza ko igihugu cye cyiteguye kubana mu mahoro narwo, nubwo mu bihe byashize rwagiye rugitera amakuba. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje guharanira amahoro yirengagije amakimbirane ifitanye n'u Rwanda. Rero turashaka gushimangira umubano n'ubufatanye n'abaturanyi bacu bose uko ari 9. Kamerhe kandi yashinje ingabo z'u Rwanda gukorera icyo yise ihonyora rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu bice byo mu burasirazuba bwa RDC byigaruriwe n'umutwe wa M23. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu tariki ya 1 Kanama yavuze ko ibyatangajwe na Kamerhe binyuranye n'ubushake bwari bwaragaragajwe mu nteko rusange ya Francophonie yabereye i Paris hagati ya tariki 12 n'iya 13 Nyakanga. Muri iyo nteko Kamerhe yagaragaje ko ashyigikiye amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye muri Kanama uyu mwaka, ndetse anashishikariza inteko ishinga amategeko y'ibihugu byombi gutanga ubufasha mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Anazisaba umuhate w'ibiganiro n'ubufatanye mu rwego rwo gufasha akarere kugera ku mahoro. Inteko y'u Rwanda yagaragaje ko kuba Kamerhe yahinduye imvugo nyuma y'ibyumweru bibiri bigaragaza ko adaha agaciro umuhate yatangarije mu ruhame, ibiteje impungenge ku budakemwa bw'inteko ya RDC mu kugera ku mahoro. U Rwanda rwashimangiye ko kugira ngo amasezerano y'amahoro rwasinye na Kinshasa ashyirwe mu bikorwa hasabwa ibintu byinshi, birimo kuba inteko z'inshinga amategeko z'ibihugu byombi zigomba kuyemeza. Gunzemo rugira ruti kwisubira ku bijyanye n'aho uhagaze muri politiki bishobora kudindiza ruriya rugendo ndetse bikabangamira imbaraga zose z'amahoro. Inteko y'u Rwanda yijeje ko izakomeza ibiganiro byubaka mu rwego rwo gushaka iyubahirizwa ry'amasezerano no gushaka amahoro mu karere. Naho dukomeje no ku makuru yacu avuga ko Protais Mitali wakoze imirimo itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda irimo kuba minisitiri w'umuco na siporo yapfuye kuri uyu wa gatanu tariki ya 1 Kanama 2025. Mitali yaguye mu Bubiligi aho
yari amaze imyaka igera ku 10 yarahungiye. Protais Mitali yabaye minisitiri w'umuco na siporo kugeza 2014 ubwo yahindurirwaga imirimo akagirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia. Usibye izi nshingano uyu mugabo yanabaye umuyobozi w'ishyaka Liberal Party hagati ya 2007 na 2014, naho 2015 nyuma y'uko Mitali yari amaze guhunga, Mitali yashyiriwe impapuro zo kumuta muri yombi ashinjwa ibyaha birimo ubujura no kunyereza umutungo w'ishyaka yari abereye umuyobozi n'amafaranga abarirwa muri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Rero reka iyi nkuru duse nkaho tuyicumbikira aha, turaza gukomeza kuyikurikirana tumenye ese bimeze gute, uyu mugabo araza gushyingurwa hehe, ese hari andi makuru yaba yihishe inyuma harimo ayijye n'umuryango we. Turimo kuyategura, uraza kuyatega amatwi mu nkuru yacu ikurikira. Naho ku yandi makuru n'ubundi twifuza kugarukaho muri kano kanya, mu iburanisha mu ruhame kuri uyu wa kane tariki 31 Nyakanga mu rubanza rwa Joseph Kabila ukurikiranyweho ukurikiwe n'urukiko rwa gisirikare rwerekanye amashusho menshi ashinja uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kongo ukurikiranyweho ibyaha byinshi. Muri ayo mashusho harimo ikiganiro aregwa yakoreye muri Afurika y'Epfo na Thabo Mbeki wahoze ari perezida. Ijambo rye yavugiye i Goma n'amagambo y'umuntu we wa hafi witwa Kikaya bin Kalubu. Iburanisha ritaha riteganijwe tariki ya 7 Kanama 2025 nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ibitangaza. Joseph Kabila arashinjwa ubugambanyi, gukorana n'inyeshyamba, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Rero ibirego bijyanye no kuba yarashyikiye cyangwa se akiza yarahise yinjira mu ihuriro AFC M23 nabyo ni ikibazo kirimo kirakurikiranwa. Byose rero ni amakuru turi bugende tubategurira 5 kuri 5. Wowe ntujye kure, yakira amashusho yawe kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo kugenda bitangazwa. Rero reka twubwire ngo niba utarakora subscribe ku rubuga rwacu, uyu ni umwanya mwiza wo gukanda subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere.